ku ruhande rwa Kongo ubu kuva ahangaha nta kilometero hari ntayo. Uyu ni umupaka birumvikana. Uyu ni ahangaha turi mu mupaka. Ubu ndimo ndibaza aba barwanira hakurya muri Kongo. Aha barwanira hitwa gute? Aha barwanira bihitwa mu Bushwaga. Yego. Niho leta iri. Ubu leta bayikuyemo. Ubu hariya mu Ventura hano ku Bushwaga kuri garagasozi niko kari kanakomeye cyane kugira ngo bafate Goma. Breaking news tugiye kubageza hano kuri Bini Empire nuko M23 ubu yamaze gufata ikibuga cy'indege cya Goma iri gusatira neza gufata umujyi wa Goma neza nka kino gitondo mu magambo akomeye cyane ati amasaha twabahaye igihe twabahaye ntarengwa cyamajije kurenga ayo na mu magambo ari mu itangazo rya M23 umuvugizi wayo mu bya politike Lawrence Kanyuka yatangaje ko amasaha 48 ya ntarengwa yahawe ingabo za FARDC zirigoma no mu bice bikikije ngo zimaze mo igihe kinini ndetse ayo masaha yamajije kurenga azisaba ko zagenda mu maguru masha kandi zikagenda nta kintu na kimwe zangije zikagenda mu maguru masha. Ayo namwe mu magambo yarawe Lawrence Kanyuka umuvugizi wa M23 AFC M23 mu bya politike. Ndagushimiye kubudukurikira umunsi ku munsi. Turi kubana muri the update mwayino ntambara ndetse tukabana mu makuru atandukanye cyane ya entertainment na politike. Nge nyita Mr Bean itarengeje promoter nagure bajuzuye. Iyi ni Bini Empire uwereba hasi ni warakanze subscribe tukomeze tubane. Ndagushimiye rero ubu tuvugana kano kanya M23 yasatiriye Goma neza. Amakuru dukesha Scovia Mutesi uhagaze neza ku mupaka, tugakesha abinyamakuru nka Bwiza bari gustreaminga bakatwereka uburyo bimeze ku mipaka itandukanye. Ubu tuvugana kano kanya M23 gusatira Goma neza. Abanyarwanda benshi bahungiye mu Rwanda, bahungira mu Rwanda, baza mu Rwanda kubera ko ariho hantu hari amahoro bagomba guhungira. Hashize iminsi imirwano hagati y'ingabo za FARDC n'umutwe wa M23 ikikije ikajije umurego hafi y'umujyi wa Goma, ndetse nyuma y'uko M23 ifashe Masisi na Minova n'utundi duce tuzengurutse Goma, yatangaje ko gahunda ari gufata umujyi wa Goma ikomeje. Itangazo rya M23 ryasohotse kuri tariki risaba ingabo za leta ziri mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo kimwe n'imitwe bifatanyije ariyo Wazalendo, FDLR n'indi mitwe yose kurambika intwaro hasi bitarenza amasaha 48. M23 ivuga ko itazemera ko uyu mujyi uberamo intambara kandi ko itazihanganira umutwe witwaje intwaro ukomeza kurasa abaturage. Umuvugizi wa AFC M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka abinyujije kuri X yahoze yitwa Twitter yagaragaje ko amasaha FARDC yahawe ari hafi kugera ku musozo. Ati AFC M23 iributsa ihuriro ry'ingabo rya FARDC ziri muri Goma ko amasaha ntarengwa 48 bahawe ngo yo kurambika intwaro hasi agiye kurangira. Abatuye Igoma bamaze igihe bajujubwa bagomba kubohorwa. Ni mubigira vuba mwirinde ko intambara ikomeza. Abaturage basanzwe bakorera ubucuruzi mu mujyi wa Goma bagaragaje ko bafite ubwoba ko intambara ishobora gukaza umurego. Uretse abaturage basanzwe bagize ubwoba, bamwe mu batekereza uko bahungira mu bindi bice. Ibihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage na Amerika nabyo byasabye abaturage babyo baba Igoma kuhava inzira z'ikigendwa, ndetse n'abakozi ba ambasade cyangwa abakozi b'ibyo bigo n'abanyamahanga
bose bahasabwa kuhava ndetse n'abakozi ba MONUSCO bamwe batangiye gukurwa muri uwo mujyi. Ni ibintu bigaragara ko intambara itari buze koroha, ni intambara iri buze kugorana cyane, ni intambara iri buze gukomeza kugorana kubera ko ni intambara itoroshye. M23 yakajije, M23 iri gukubita ingabo za leta zikiruka, M23 yakajije umurego, yakomeje gukaza umurego nyuma yo kwica Kirumwami wari guverineri w'intara wa Kivu y'Amajyaruguru, ikica umuyobozi wa FDL we waraburiwe cyane na leta y'u Rwanda agabwirwa gutaha, kanga gutaha, nyuma yo kwica abasirikare bakomeye, nyuma yo kugwana kuko ngo ifite ikintu igwanira cyanyacyo, ndetse yamkamejeje iragushaka gufata Goma ku ngufu ndetse izifate neza, ariko yo igatanga umuburo ukomeye cyane. Ariko ubu tuvugana ikibuga cy'indege cya Goma, kiri mu maboko ya M23. Yamaje gusora itangazo ribyemeza neza ko ikibuga cy'indege cya Goma kiri mu maboko yabo. Ubwo niba ikibuga cy'indege cyamaje gufatwa, byanze bikunze igihari cyo gikomeye gihari nuko Goma irafatwa bitarenze uyu munsi nijoro cyangwa ku munsi w'ejo. Goma irabirimo ndani mu mujyi. M23 yasatiriye, ni ibintu bikomeye. Abakunda M23 bakomeje kuvuga ati aho, abanga M23 na bakavuga ati yakabije umurego, yakamejeje, bakababara cyane. Niko bimeze wowe reba ko akanze subscribe tuze tubana hano nguhe the update ku ntambara ndetse no ku bindi bintu bibera hariya muri Kongo, ndetse nguhe amakuru ya entertainment yose tuba muri showbiz bitandukanye, ndetse ngomeze updating umunsi ku munsi. Showbiz yacu irimo ibintu byinshi, ariko ubu ngubu yanizwe inigwa n'intambara iri kubera muri Kongo, kuko ibinyamakuru hafi ya byose byimukiye hariya muri Kongo. Natwe twahatiye amatako nka Bin Empire tubaha the update kubiri kubera hariya muri Kongo. Ubu tuvugana M23 emaje kurenga imisozi ya Kabanyanga n'ibindi misozi yose, iri kuza isatira neza Goma ihinjira. Ubu abantu bari Rubavu amasasa ari kuhagera, ukabyumva neza ko amasasu yahageze. Abantu bari za Goma ho bose bahungiye mu Rwanda. Ni ibintu byakomeje kugarukwaho cyane. Amavideo arahari, mu mavideo muri kubona harimo abaturage bari guhunga cyane, ndaza kubaha ku mugoroba, ndaza kubaha update, mbahe operation yose y'uburyo uwitwa Omega yari yaraburiwe na James Kabarebe, ndetse akaburirwa n'abaturage nabo bakoranye na bamwe mu basirikare bakoranye, batashye bo bakaza mu ngabo z'u Rwanda, ndetse bikaza gukomera cyane. Ngushimira ko dukurikira. Nge nitwa Mr Bin, komeza udukurikire cyane, hanyuma ukoreshe ya kwa bino biganiro byacu tuguha kwino update nguha. Ndagushimiye cyane rero, ngushimiye ko wakanze subscribe, ntibibagirwe gusharinga bino biganiro ndetse no kwandika comment ukatugira inama ku byo twakora. Ikindi iyi ntambara ndaguma mbakurikiranire kugeza aho noneho M23 rifiye neza ko yafashe Goma ikabiyicayemo neza. Ubu kanya amaje kurenga ku kibuga cy'indege cya Goma, kuba hazi iri kuzisatira neza. Abantu bari Rubavu bari kumva amasasu neza cyane, abantu bari Rubavu amasasu ari kugenda bageraho cyane, bakabyumva ko M23 yahegereye. Abantu bari Rubavu bakubwira ko M23 ari ihari, kandi bagahita bakubwira, ari nabwo Scove yabaje ati se aya masasu mutandukanyiriza ya leta na ya M23. N'ubu igisubizo ntago turakibona aho batandukanyiriza, ariko nk'abantu babimenyereye cyangwa babihoramo ubu ngubu baza aho babitandukanyiriza. Ndagushimiye rero, gushimiye ko uyu munsi ku munsi udukurikira. Nitwa Mr Bin. Niba ukeneye gutumiza ikintu hanze, unyandikira kuri 0789745647. Niba ukeneye kuri WhatsApp yawe, yitwa WhatsApp yawe, hariya tuganira kuri WhatsApp tukagirana inama, tukabwira utwo tubwirana, unyandikira kuri iyo nimero ubona muri description y'ino nkuru. Ndagushimiye rero, kandi ngushimiye kudukurikira. Nyita Mr Bin. Avoid and you pray.